ne koyayım? Bu çareyi ne mi koy? Kapıyı aylayın. هرسال أن بدأت تحتاج تكن أم جسمك بواتكن الجورات سباريشي خلقي بجا بقى برج عيشيننا أم جسمك بواتكن منك مثلا دبيم 3 متر هناك بين 4 متر بالجوريا سباريشي وأم تشيد كن تحتها ملات سروارات زي هافيني أبدر جرمة شبوي سروارات زي Asakef'te kalıyorum. Buraya bir tak siparişi vermişim birkaç tane. Yani dışarıda yatmamız daha iyi oluyor. Hava olarak, doğal olarak. Hani içeriden dışarı daha farklıdır. Dışarıda yatmak da bambaşka oluyor.